эмне баланы алып кетпейбизби? Iya. Жок, кирип чыгам азыр. Ана мен бир жерге тийип келейин, сен жүрүп тур мындай. Анан жолугабыз. Катын бар окшойт, Умар, Сардар, не кылып атасыңар? Аякка чийсе болбойт. Жүргүлө тамак ичебиз. Ме, карма муну. Кечир мени, балакай. Умар, каяка апартат Умарды? Азыр келет, бас мындай. Келдиңерби? Жүргүлө. Кечиресиз. Мен бир нерсени сизден билгим келип атат. Сурай кой. Бул жерде 20-25 жыл мурун Авазбеков Сардар жана Умар бир туугандар жаткан. Көп балдарды карайбыз да айланайын. Эстей албайм го. Кое турчу. Жана кара тор жигит эмеспи? Ошону айтып атасың го дейм. Жүр сүрөтүн көрсөтөйүн. Биз аны Саку деп коебуз. Азыр кое турчу, карап көрөйүн. Мынакей. Карап көрсөң?
Балдар бакчасына жыл сайын кайрымдуулук кылып көмөк көрсөтүп турат. Балдарга ручка, пручка, лампочка, жарык кошуп берип турат. Жанагычы Хороз Түрк компания дейби, ошондо директор болуп иштейт. Тигинизди алып кетпедиңер беле? Хороз дейсизби? Ооба. Эже, биз бул жөнүндө сиз менен сүйлөшкөн жокпуз. Макулбу? Макул анда. Сайт агабыз айтты эле балага келебиз деп. Бирин дагы карап тандаган жоксузбу? Бала деген машина эмес да тандагандай. Мейли эже, жакшы калыңыз. Болуптур анда. Бул мен Умармын. Умар? Assalomu alaykum. Alayhissalom. Jag'day qanday? Xudoy deb. Anladım. Merak etmeyin. Gönderirken telefon açarım. Kolay gelsin. Байке, тоқтоңуз. Мен бошун истегем, бирок кирип келди унчукпай. Чын элесем бе? Чын элеби? Sen abdan özgөрүп кетипсиң. Зухра эжеге рахмат айтып коюшум керек экен. Карач, спортсмен. Ушунча көп жылдан кийин ыз кайра көрүштүк. Мен аябай кубанычтамын. Чегесиңби? Жок, мен тамеки чекпейм. Мен сени көп жыл издедим. Таппай койдум. Сен эмне иш кыласың? Айтпай эле коеюнчу, Сураныч. Өзүң жөнүндө айтып берчи. Үй бүлөң барбы? Үйлөнгөнсүңбү? Бала бакыра дегендей. Келиним менен тааныштыр. Жок азырынча. Эчтеке эмес. Эми үйлөндүрөбүз сени. Чөө дегенде клубка барабыз. Ал жакта билесиңби? Тынакайлар бар. Жок. Эмне? Брачный ночко даярдайбыз. Азыр кое турсаңыз. Умар. Да. Алло. Түшүндүм. Эмне болду? Сардар аке. Кечинде жолу каланда. Каякта клуб? Болду. Мындай чыкканда эле клуб оң жакта. Саат 8-де күтөйүн. Көрүшкөнчө. Макул. Emne mınça şaşılıp?
Бирок bir балаңды ұстадасың. Қанша? 5 жылға. Жасап аткан жумушуң жакшы. Өзүң да мыктысың. Ушундан тайба. Миллионго чек арадан өткөрүп беришиң керек. Качан? Бүгүн түнү. Бирок жалгыз. Мен жалгыз эмесмин. Дайын чачасын Алло. Алло, Сардар аке кандай? Жакшы, жакшы. Умар. Эмне болду? Балдарыңбы? Ой. Бошобой калдым бүгүн, кечирип кой. Жок, жок, эчтеке эмес. Колуң бошогондо жолугалы. Үйгө келгениң макулбу? Сөзсүз түрдө, макул, чаламан да. Кудай эми бизди табыштырганда өзүңө сак бол. Макул.
Давран ака, Жигулидеги биздикиби? Рахматы бар. Токтотуп туруңуз, жөнөтпөй. Всем постам приказано остановить автомашины марки ВАЗ-2106. Госномер Дмитрий 0630 Александр. Бежевого цвета. Понял. Водитель, примите право и остановите машину. Машина бақылау пунктінен өтті. Бастаңдар. Кеденде тұрған техника бақылау пунктінен өтіп кетті. Операцияны жүргізуге рұқсат берем. Хоп болады. Всем группам я в центр. Выдвинуться на точку А. Первый понял. Второй понял. Всем группам, по местам. Беркут, я центр. Вперед. Манасыға. Шоу башталды. Первый. Пошел. Выходи из машины. Я сказал, выходи из машины. Руки за голову. Ноги шире. Пошел вперед. Я сказал вперед. Пошел. Вторичный досмотр. Прикрой. Прикрывай его. Пошел. Мен түсінбедім. Мен неге тоқтатты? Менің әлі көп күтуім керек пе? Мен әлі көп күтуім керек пе деймін. Біз бұлай келіскен. Çal. Emne? Planlarыңар өлді бі? Жасаға жоқ, жаға жоқ. Balam. Kim? Men mi balang? Balang? Umar, gel söyle. Көп болсо 5 жыл отурмаксың. Мүмкүн андан да эртерээк чыгарып алмакпыз. Sen bilip, баарыңар билип, мага эч ким айткан жок. Сени жөнөтпөйт беле. Бөрү баласы ит болбойт. Бөрү! Таап алган мени. Колуңардан келсе. Men bedeldi ulayın desem, akmak! Алло, Сардар. Уақыт жоқ. Мен жұмысыңа келдім. Телефоным өчүк болот. Башка жақын туғаным жоқ. Сардар, жардам бер мага. Алло, түшүнбөдүм. Алло. Тыныччылык бу. Ким экен ал? Умар го. Мен барып кезегип келейин.
Umar, ne oldu? Kama beni. Gittik polisiye. Umar, bu qandayчы oldu? Срочно больницаға барыш керек. Больницаға болбойт. Сен көріп атасың кебетеңде. Өлейін деп қалғансың ба? Аптекаға барып, нашатырный спирт, бинт, вата, кетанал, қайчы. Неңді. Açan. Саламатсызбы? Мага бинт ишпирс беріп қойыңыз. Бұл, батырақ. Исполнитель. Нашатырный спирт. Кетанал. Напсактың жағын алдың қошқыңызшы. Ойбай, шашпай тұрыңыз. Салбайлы қойыңыз. Рахмет. Рахмет. Amin. Саламатсызбы, Сардар Абазбекович? Саламатчылык. Кайда шашып баратасыз? Тергөөчү, милициянын майору Сыдыков. Мына. Кайда шашып? Жумушта. Кечеден бери бул жерде сыртта машина турат. Уккансызда. Чек арадан түндө качып өткөн бир адам. Ошол жөнүндө билесизби? Жок. Билбейм. Кече күнү каерде болдуңуз? Жумушта. Анан үйгө бардым. Үйдө эле болдум. Түнү 12ден 1ге чейин каерге болдуңуз? Уктап жаткам. Ошол качып кеткен жигит жөнүндө бир нерсе болсо мага айтып коюңуз. Макул. Умар, кандай болуп калдың? Ичине жакшыраак болуп калдым окшойт. Болду, тур эми. Умар, шаарга салып жиберейин сени. Жумушчулар менен чогуу чыгасың. Андан кийин айдоочулар сени компанияга киргизишет. Geçir meni. Düşüktü. Düşürdüm başına. Umar, антип айтпачы. Бул жерде азыр баары сени издеп жүрүшөт. Жумушка да келип кетишти. Эшиктин алдына машинаны калтырып койбодук беле. Да, пахандын жинни катуу келген экен. Азыр жеткенде кабарыңды билдир. Могул жерде бүт номерлер. Жумушчулардын кийимин кийип алгын. Жолдон ошондо эч ким тоспойбу? Жок, товарлар келет кетет, тозушпайт.
Рахмат сага, Сардар аке. Буйырса бары жакшы болот. Жүрөм, фурага салып коеюн. Çoğunda birlikte bir tıkayın. Ayla. Ayla. Koy. Чечинчү жайыңыз бул жакта эмес. Мен тиги мага Эркектердики сиякта да. Эй. Bugün güzel oldu her şey. Anlaştığımız gibi yapalım. Teşekkürler. Teşekkürler. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Nur! Seni patron çakırıp жатат. Tamашалап атасың? Yok ya. Güvenlik söyledi. Hadi çok bekletme. Çabuk ol. Tamam, gidiyorum. Anan aytıp koy. Nur, gir. Geç otur, çekinme.
Bugünkü işlerini bitirdin mi? Evet, bitirdim. Nasıl gidiyor? Zorlanmıyorsun. Oraya da buraya da yetişebiliyorsun değil mi? Tabii ki. Hem de nasıl? Her şey yolunda. Pek zorlanmıyorum. Özür dilerim. Niye sordunuz bunları? Yok merak etme. Sende korkulacak bir problem yok. Sadece yaptığın işi takdir ediyorum gerçekten. İyi yapıyorsun. Ben hatta maaşına zam yapmayı düşünüyorum. Vay! Çok sağ olun. Çok mutlu oldum. Rica ederim. Yanılmıyorsam Kırgızım demiştin değil mi? Evet. Çok iyi. Bunun hakkında istiyorsan buluşup konuşabiliriz. Tabii ki. Teşekkürler. Aytet ayttan. Ailem götürdü. Gel al otur. Nur, bilesin be, sağa жылмаю жарашат. Ато эмнегедир капалуу көрүнүп атасың. Бул жашоодо жашаш керек. Жашаганды билиш керек. Жашоону жеңил кабылдаш керек. Жашоо ушундай жеңил болсо гана. Баары жакшы болот. Айпери, а сен эмне ичесиң? Сок. Вино, аны муну. Жок, мен спирттен ичимдиктерин колдонбойм. Жок дегенде бир жолу ичип көрдүң беле? Жок. Gel, жок дегенде бир бокал ич. Эртең выходной деле кылып коем. Эчтеке болбойт. Сок. Макул. Мен кыргызча сүйлөгөнүмдө таң калып атасыңбы? Ушундай да болот экен. Bu adamın ismi Omar. Tehlikelidir. Sait benim arkadaşımdı. Aile arkadaşıydık. Bu önemli değil. Önemli olan onu bulmaktır. Burada olabileceğini söylüyorlar. O kaçmış. Kaçışta onun izi horoz şirketinin önünde bitmiş. Sait ve onun adamları onu bulamıyorlar. Biz ona yardım etmeliyiz. Tamam baba. Adamlara söylerim. Bitti mi? Dur. Ne oldu? Üfle bakayım. Sen ne? Bırakmadın mı? Of baba, ben gittim.
Selam, nasılsın? Nereye oturalım? Teşekkürler. Geçin orada, sizin Buyurun. için boş masa var. Siz aytmadыңыз беле restoranга барабыз деп. Nur. Gel жақсы көңіл açalım. Bana her zamankinden lütfen. Biz senin misafirinle tanış değil miyiz? Bu bizim misafirimiz. Hizmette kusur göstermeyin. Bu Sara. Nur. Nur bu Sara. Memnun oldum. İyi eğlenceler. Teşekkürler. Бул ким? Al bu yak neyse de? Tak. Asenem ne içesin? Sok. Sok? Daha öyle sok bu. Hem çok değil bir vino içip koyuyor. Ne viski içeceğim? Jür getip bileyiz. Чоң рахмат. Биринчи жолу ушундай көйнөк кийдим. Кандай сонун, кандай жыргал сиздин жашооңуз. Сизди эч ким эле токтотпойт экен да. Жаш болуп, мас болсоңуз да. Бул чындык. Эмне болуп атасыз? Эмне болду сага? Кызыктай кысылгандайсың. Жемне? Эркектин кучагын унуп койдуңбу? Менден эч ким, эч нерседен, эч качан баш тарткан эмес. Жада калса сенден 1000 эсе сулуулар да. Nur! Sen жумуштан кеттиң. Мен сатылгандан көрө өлгөнүм жакшы. Саламатсызбы? 5 күн уктадыңыз го? Мени бул жерге кантип алып келдиңиз? Жумушчулардан сурандым. Бизди таксиге отургуз деп айттым. Биз баарыбыз бири-бирибизди тааныйбыз да. Бирок мен сизди көрбөптүрмүн. Мен тиги эме тиякта лампочка бирок чыгып мен кошо келгем. Жакшы. Бүгүн кеч болуп кетти. Эртең кетсеңиз болот. Светти өчүрө келиңизчи. Атыңыз ким? Адлет. Нур. Нур. Канча жаштасыз? Балдарыңыз барбы?
25'te baldarım жоқ. Siz meni geçirip koyunuz. Men sizde tacatып идимби? Siz al жақта kim болуш дейсиz? Тазалагыч болчумун. Саламатсыз ба? Салам. Нур келдиби? Жоқ, келек. Sizdi bekliyorlar. Kimseyi görmek istemiyorum. Kimseyi alman içeri. Aşkım, neden sen telefonu almıyorsun ha? Allah Allah Sara ya, yeter artık kızım, yeter, benimle oynadığın bitti artık, yeter artık, ben seni bir daha görmek istemiyorum. Nasıl yani ha? Sara, Ne, Sara, ne diyorsun? git dedim sana, git! Of, Nur, ne yaptın sen bana, of. Sizге чоң рахмат. Анан өзүңө тамак жасап алчы. Nur. Hay Nur bey. Kaç şimdi? Nur de atam. Hay kızay. İci. Bu 5 ayga. 5 ayga. İşlerin жақсы ма? Жақсы. Болуптур. Жақсы барыңыз. Мына сага да чай куюп койдум. Акырындабычы. Алло? Жеңе сизби? Ооба. Кандайсыз? А бул ким? Мен Умар. Умар, кандай жетип алдың? Ооба, рахмат, жеттим. Жакшы эле жетип алсаң болду. Байкем жумуштабы дейм, Ооба. Өзүңдүн номерине чалбайсыңбы? Ооба, номерлери бар. Же мен өзүм эле чалып койбоймунбу анда? Сиз чалып коюңузчу. Мени жетип алды деп. Макул. Чалып коемун азыр. Жакшымын. Сарсана болбоңуздар. Түшүндүм. Азыр чалып коем. Кечинде да чалам үйгө. Мейли, макул.
Nur, саламатсың ба? Саламатчылык. Nur. Мага жакын жолугуңуз. Ооба, макул. Мен кечээ күн үчүн кечирим сурайын дедим эле. Кетпечи суранам. Айлыгымды эмнеге көтөргөнүздү эми түшүндүм. Nur. Эми сен жакшы билесиң мени. Мас болчумун. Анан Эми чындык чыкты да. Мен сени таарынтайын деген жокмун. Жөн гана Сиз чын эле мени бул жака ошол үчүн иштегене келди деп ойлодуңузбу, Жок. Эми шаарга келген кээ бир кыздар ушундай да. Анан сени Түшүнүктүү. Эми эмне кылайын айтчы? Эмне кыласыз? Биздин ортобузда чек болуш керек. А сиз эмне кылып атасыз? Макул. Арабызда чек болот. Дагы Ойлонуп көрөм. Кандайсыз? Сиз дайыма ушундайсызбы? Кандай? Мен эртең кайрадан жумушка чыгып атам. Жүрбөйсүзбү? Чай ичип. Макул. Ал эмне? Бул сизге. Менин рахматым. Рахмат. Мен телефон бузулуп атты эле. Келиңиз. Оюмду окуп койгондойсуз да. Өткөндө карга чокуй электе эле кетип калдыңыз го. Катыңызды окудум. Акчаңызды да алдым. Бирок тим эле койсоңуз болмок. Азыр абалым ушундай бир аз кысылып атсаңыз керек. Жок, ойлонбоңуз. Сизди көбү бара кылганым үчүн калтырдым да. Такси, жумушчулар, бензин. Алардын рахматы бир аз $1000 көбүрөөк болчу. Тамашалап койдум. Ишенип калдыңыз, 100 эсе көп калтырыпсыз. Рахмат. Эмне иш кыласыз? Кыйраткан жашоодон келген жокмун мен бул жака. Өз жеримди, өз элимди сагындым. Айрыкча кызымды. Жолдошум менен ажырашып кеткенмин. О жоктонуп кызганып кол көтөрчү. Бирок ичкен адам тыйылбайт экен да. Аракты жек көрөм. Бир жолосун жана жолоп көр же карап көр. Мен сени муун дүйөм. Канча үй бүлө арактын азабын тартып келет. Мына жолдошумдун айынан кызым баса албайт. Дарыланганга акча керек болуп, мен бул жака келгенмин. Ишенип кой. Сен ойлогонуңанда баардыгы жакшы болот. Ne kılayın? Kolumdan gelgenin bağrını jasap jatam. Senin gözün tiri olganda
Onun bari bolbойт беле дейм да. Meylem. Sen kızımızga kolunu көрсөт. Canыңda qarbaqtарды бойгочу. Жата ғой, айлана. Апа отырсаң, оқсаң. Субханаллах. Алхамдулиллах. Аллах акбар. Турабы? Тура айланайын, тура. Эми жата ғой, уктай ғой. Эртең экөөбүздүн ишибиз көп, жата ғой. Уктай ғой, айланайын, уктай ғой. Уктай. Уктай ғой, айланып кетейин кызым. Уктай ғой. Аллах мамамды барды жамандыктан сактачы. Сен билесиң да, биздин жашообуз кандай экенин. Sen болбосоң, жашоого болгон көз карашым өзгөрбөйт эле. Эки дүйнөдө тең сүйүп өтөм. Жозефин Гүндарек Уантат, саламатсыздарбы? Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгы 1980-жылы туулган Баткен шаарынын тургуну Умар Авазбековго издөө салууда. Ал контрабанда иши боюнча кылмышка шектүү деп изделүүдө. Аны көрүп билгендер болсо, жакынкы милиция бөлүмүнө келип кайрылыңыздар. Абоненттің телефоны өчірілген. Же жеткілікті емес. Сұраныч, СМС жөнөтіп, же дейін.
Abonentin telefonu öçürülgөн. Жеткиликтүү. Ben sana çocukları vereceğim. Akramdos, almağa tirүү gerek. Menden milyon razıçılığım. Ya ben bir şey almam. Olur muydu arkadaşlık? Tamam, özür dilerim. Misafirlerim var. Ararım ben seni. Evet, bunun adresidir. Tamam, görüşmek üzere. Baba adresinin ne gereği var? Sen orada görmedin mi onu? Ben onları birlikte gördüm sadece. O zaman tekrar gelir oraya. Kız arkadaş oradaysa. Hadi sen bana engel olma, çık. Aramızda kalsın. Orada bir kız var. Onu korumanız lazım. O zaman biz nasıl? Her şeyden önce o kıza bir şey olmasın. Yapacağında çıkar önümde. Kan çıktı. Senin tırnağı ötmeye Yapacağın gele ay. Oğuzunu yaptın. Yaşağın gele mi? Batmacı! Batmacı! Ne kıldın? Tur kuzanı. Esine geldin be. Ey kançık. Dağı kıykıra turgan bolson. Bir жериңди ayırıp taştay. Uktun mu? Eçi bir devey. Düşündün mü? Alo. Ha Umar, kandaysın? Oğulup jataby? Bilip koy. Yok degende bir yer bir nerse olsun. Hiç nerse yok sana. Sen de bilip meğene tüyüp al. Men har bir tırmağın, mancasın, butu kolun sındırıp, çaçın örttep. Denesin bıçak menen tilip, dağı bir jolu tilip koyam. Sen akçan alıp kelgen geçeyin. Kança geçiksen oşonço kıynala öret. Kuvatasın beni. Men çalam. Akçan alıp. Bilem, ertelet. Görsötüm sana akçanı. Men çıkıp kelsem bolobу?
Alo. Alo. Hay senin emne dayının yok ya. Emnege telefonda almay jatasın? Oğru otasın mı? Tamam oğru otasın. Emne şıbırap şöyle otasın. Mustaq su içkensіңдер. Ой, sütten içmeysіңіз. Компресс kılgın. Ақылы? Ay, koy otur. Koy otur aylanayım. Mınav emne deyip, emne bank deyip. Kartычка, anam bank deyip. Emne kartычка? Düşünbey jatam ben. Uğatasın mı beni? Alo. Işenip koy. Sen oyloğanыңан да бардыгы жакшы болот. Alo. Жолуккун келип атабы? Көпүрөдө турам. Абдан керек окшойсуң сен. Салам алейкум, братан. Yavma, biz seni kızı kılıp koyduk. Men de seni kıldım. Kuba, bunun kim? Sayit ake, atam bilbeyle oysun, arazdayla kalsın. Suranç. Har dayım başına problemanı üyüp жүрөсүң. Kaçan toktotosун?
Бул жерде баары бар. Бул сага. Kıvanç. Çok teşekkür. Жолуңуз канчадан? Жолуңуз. Жүр. 250 сом. Мага көң көрсөтүңүзчү. Aylanayın. Butuna su ötkön yok bu. Hazır. Kızım. Aba. Kızım. Yok okuyun gibi takantın. Allah'ım küteyim kızım. Sakın ne oldu? Apa. O. Rahmat sizge. Çoğun rahmat. Yaman esen geldin boşolmağa çoğun olcu aylanayın. Telefon. Mama. Telefon. Kayakta? Telefonga çalıp atат. Kayakta telefon? Siz de... Gel oturunuzcu. Gel. Okurma. Hazır. Okurma ben. Алло? Hayalu gönül arzıgan candan uzdalı Gütünün eni bar deynin kimge
hep olduram. Haylapa durmuş, hiç de